Wemgelekile mbukele tindzabeni tesiswati lesitethula bukhoma imkhulukhaya we-SABC la ku-SABC 1 nakulihayi. Asibukele tihambe mbili. Court orders and decisions are binding and must be abided by diligently without delay. Umhlati wetemtsetfo Mpumelelo Nyoka uthi kufuna kwaMengameli Cyril Ramaphosa kumikisa inkantolo kuyobuketa umbiko welitsimba lelitimele Section 89 angeke kuze kumise umsebenzi wePhalamende losekelwe ngumtsetfosisekelo. As you can imagine, there was even mental breakdown for some of the passengers. It's very difficult to stay for weeks in a small container. Luphiko lwakamhlaba lwetempilo WHO lithi sebasikhombisa labaqinisekisiwe ukuthi basuleleke ngeligciwane le-Hanta virus luhlobo lwe-Andes kulabasemkhunjini wekungcebeleka i-MV Hontius. Umhlati wetemtsetfo Mpumelelo Nyoka uthi kufuna kwaMengameli Cyril Ramaphosa kumikisa inkantolo kuyobuketa umbiko welitsimba lelitimele le-Section 89 angeke kuze kumise umsebenzi wePhalamende losekelwe ngumtsetfosisekelo ukuthi kuqale luhlelo lwekumgudluda esikhundleni. Bahlati bathi kubuketwa kwalombiko lelitsimba lelitimele le-Section 89 angeke kwemisa iPhalamende ukuthi iqhubeke nohlelo lwekugudluda mengameli lemsebenzi ohambisana naloko. Ungeta ukuthi isinqumo senkantolo lomthethosisekelo solo sisibopho. Court orders and decisions are binding and must be abided by diligently without delay, as Section 237 states. Lesinye salisemthetho Dr. Phindile Nhliziywana Zwana Nyoka sithi lesicelo sekubuketwa kwalombiko nalhlelo legudluda kwamengameli kungahamba kanye. The ratification can run concurrently with Parliament's impeachment process because the High Court does not have the power to interdict or halt the Assembly from proceeding with its inquiry until the review is completed. Akusenjalo Dr. Mkhuseli Vimba uthi nanobe iPhalamende ingachubeka le mpi yetemthetho isengalidonsa loludzaba ngenxa yetinhlelo tenkantolo ethatha isikhathi leside neticelo letingalandzela tekuphikisa tiphumo. The one thing that cannot be denied is that there are going to be delays in this whole process, and there may be appeals regarding the outcome, whichever outcome that comes out of court. Umlomo wePhalamende Thoko Dizaso unikete iPhalamende umyalo ukuthi isukumise lekomiti eliqhuba lihlelo lekugudluda mengameli ukuthi libuke lombiko. Kanzi-ke licembu le-MKP lithi selinikete somlomo tichibelo lelihlongotako kulomthetho lekutfolakala ukuthi awuhambisane nomthethosisekelo. Sikubutile-ke nawe mbukeli ukuthi ngekubuka kwakho Mengameli Ramaphosa unendzaba yini nemivo yaletinye takhamuti takuleli. Umbono wakho uyalandzela. Akanamsebenzi ukuthi izakhamizi zithini mawubuka kodwa ngesingami ngicabanga ukuthi naye ubekufisa ukwehla umsakazi kodwa kunabathile ngaphakathi eqenjini le-ANC okuyibona bamthathele lesi sinqumo. Cabanga ukuthi izwe lonke nje belilindele ukuthi uzothi ustep down naye mhlambe akacabangeli mhlambe nesithunzi sakhe nje ngoba ekugcineni isithunzi sakhe naye sizokwehla uma eloko egoloza ukusuka esikhundleni. Uyazethemba umongameli ukuthi uyazi ukuthi mhlawumbe yena akenzanga lutho masibheke-ke kwixesha elilandela ukuthi kuzoqhubekani. Ngicabanga ukuthi into yosiza-ke le gama eli-step aside kusebenza kona wonke umuntu ukuthi umphathi uyini aliqhubeke lisebenze kube khona ubulungiswa. Lona ngumbono wembukeli i-SABC etethweswa kudiphendvulela ngawo. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ngumkhakha wetekuvakasha lothuthukisa umnotfo ukhulise takhiwo ncandi uphinze wakhe nemathuba emisebenzi kule ngabathi. Akhuluma ku-Africa's Travel indaba eThekwini, Ramaphosa ugcizelele ukuthi kuthuthuka kwetekuvakasha kumele kubambisane nekongiwa kwemvelo ukuthi oba nelikusasa lelichakadile. Travel indaba ngumbukiso lomkhulu wetekuvakasha kule ngabathi eAfrika lapho uhlanganisa khona bathengeka emabhizinisi etekuvakasha kude ukhangise eAfrika. Mengameli uvete kubaluleka kwalomkhakha ekwendeni emathuba emisebenzi nanobe tibalo takamva statistics South Africa tikhomba ukuthi sikhule nga 1.3% sibalo sebantu bangasebenzi kuleli egodeni yesine yeminyaka nyakenye. Tourism is one of the most strategically important sectors to our continent. It is a new as well as an old sector. It is old because our people have always traveled across the various lands that we have on our continent.
It is new because it has become an important sector in the economy of any country. Umkhakha wetekuvakasha kuleli udlala indima lebalulekile njengoba ukhula ukhomba nekusimama ubuye uvule namathuba emsebenzi nanoma tikhona tingcinamba letikutsikametayo letifaka nalempilo echubeka eMiddle East. So there are a lot of opportunities, but also the investment opportunities. We've seen with the Presidential Investment Summit that over 24 billion rand of investment into the V&A waterfront in Cape Town. Lo mbuthano ufaka ekhatsi abantu labakhangisako labangetulu kwa-1000 labavela emaveni langetulu kwama-20 lapho kufaka khona netingcoco tekukhulisa umnotho kutekuvakasha e-Afrika. Luphiko lwentsha ku-ANC aluhambisani nelibito lokuthi Mengameli Cyril Ramaphosa asuke esihlalweni. Luthi-ke lokhu nje kuyindlela yabo somathuba yekuthola lidvumela kutepolitiki. Emacembe etepolitiki netinhlangano temphakathi bancuse Ramaphosa ukuthi ehle esikhundleni kuvikela sithundi selihhovisi lamengameli. Kulandzela sinqumo senkantolo yemtsetfosisekelo evikini lelengcile elidzabeni lwePhalaphala. Noted the recent development and continued public discourse surrounding the Phalaphala matter. The League rejects the continued political opportunism by individuals and organizations seeking to weaponize legal processes and state institutions in pursuit for factional agendas and factional agendas. South Africa is governed by constitutional democracy and the rule of law, not by political populism or coordinated campaigns and at destabilizing elected leadership. The President of the Republic has a very constitutional right to subject any report or finding or process to a judicial review where legal and procedural inconsistencies exist. The ANC Youth League believe that there are grounds for review which must be properly adjudicated by a court of law rather than through a public pressure or media trials. Inkantolo lephakeme eMpumalanga isigodlile isinqumo elidzabeni losemkhathini wakhomishana wemaphoyisa lomisiwe wesifundza Daphne Manamela nasodolobha waseMkhondo wangaphambilini Vusi Sigemegeme Motha ukhala ngekuthi tiphimiselo talo khomishana ngesikhathi akhuluma nebetindzaba betimnyunza yena nesitfundi sakhe. Manamela wenda tinsolo tekuthi Motha bekumele aboshwe ngetinsolo tekubulala likhansela nalabanye lababili. Motha umangaleli SABC ufuna iyeke kukhipha statement lesishiwo ngukhomishana wemaphoyisa wesifundza Daphne Manamela ngaye. Manamela uthi letiphimiselo tiyamnyunza. The thing that you can do as a broadcasting corporate is to merely remove that and move on with other stories. BC ithi lolu dzaba akusilo loluphutfumako kepha lubikwa ngobe lusematheni. Regulatory remedies, my lord, that were ignored. I mean, it goes against the rights also of the SABC itself. Mange aphikise sicelo. There are parties until next week, Wednesday, I think it's the 20th. Hlisa sitfundi lelibekwe Manamela litawutsetfwa ngekuhamba kwesikhathi. Iyachubeka imishuqo ekulwisana nebantfu labavela kulamanye emave labakuleli ngalokungemtsetfo. Lamuhla ke beyibanjwe eKZN naseMpumalanga Kapa. Kuveta ke injongo yayo nekuthi iyaphumelela yini emoyeni sina Jacinta Ngobe Sezuma longumholi weMarch and March. Jacinta asikubingelele tindzabeni. Sanibonani ngiyanibingelela. Njengoba ke ichubeka lemishuqo umtsetfo niyawulandzela yini Jacinta? Akaze singawulandela umthetho ngicabanga ukuthi nalabo abaloku bethi masiboshwe sebeyabona ukuthi akuyona into engavele yenzeke nje leyo ukuthi uyabopha abantu izizathu singekho. Ukuba izizathu sikhona ngiyacabanga ukuthi namanje amaphoyisa ngabe sesibophile. Iyafezeka yini injongo yecala lemishuqo ngekubona kwakho? Ni ubona uyapi kuyaphambili? I think ngibona ngathi iyafezeka because njenga sithola ukuthi i-Constitutional Court judgment enkantolo 18 means iminyaka 8 yonke edlulile ngaphambi kokuthi bayikhiphe le judgment by Constitutional Court and mayiphuma fees
nama asylum seeker la ezweni iya abuswa athi umuntu i-refugee noma asylum seeker kodwa the minute efika la eMzansi Afrika usoma business uhamba phambili ovula i-tuck shop okwazi ukudayisa na yonke into ongayicabanga esingasazi ukuthi imali isuke sebeyithathephi ngoba phela labantu basuke sebethi basuke emazweni la khona izimpi khona bahluphekayo khona mawuhamba idolobha nedolobha sekuyibona nje sebephethe amabhizinisi sebephethe izitolo iOkhiye bonke sekuyobabo sikhala kakhulu ngalokho ukuthi uhulumeni wethu usiyekelelile kakhulu ukuthi sidlale labantu belokhu bezenze ngazuthi baze ngenhloso ezinhlizweni lethu kepha siyabona ukuthi akunjalo. Lokhanjiswa ke kwalaba semaveni laseGhana ngaloku ngemthetho bekwenziwa ngumbuso kuleli nibona ngathi umbuso uyasibona yini isidingo sekubambisana nobe cha? Umbuso kuzoba nzima ukuthi ubambisane nathi ngoba phela ibona abadala ukuthi lesimo size sibe la kuze kube manje kepha uyabazi ukuthi banjani mase sokuyisikhathi sokuthi bajabule babone ukuthi sekuyalunga bajabulisa imphakathi sebefuna ukukhankasa ngayo lento uzobona sekuyibona futhi sebehamba phambili sengazi ukuthi inkulu into abebeyenza all along kahle kahle nje umphakathi oyisukumele wazenzela and ngiyayixuxuzela neminye imphakathi ukuthi sukume ilwele ukuthi endaweni zabo abangabi nabo abantu abakhona ngongemthetho ngoba labantu baletha inkinga eziningi baningi phekwa lokho bathatha imisebenzi phekwa lokho bahamba nobugebengu mase bebenzile ubugebengu abatholakali phekwa lokho bafuna ukuphatha endaweni kube ibona abashakhola ama-shots abanye bafika ngisho nanezibhamu abayitholayo emazweni abo bakwazi ukuthi bazolwa sisaba nanokuthi abanye bamavikela mbuso ngeke sazi ukuthi iluphi usuku abayovuka ngalo bethi bafuna ukuthatha izwe lethu kube yilabo ngoba phela banayo wonke ama-means ukuthi bakwenze lokhu ngoba sihlale sibona nje amabhomu engena eborder benza illegal mining benza ama-illicit drugs nama-cigarettes kuningi nje ngingakubala kuningi. Jacinta njengoba nichubeka nekubacosha ngeke yini lokukhinyabete ebudlelwane baleli nalamanye emave? Ekumele kucace kulawo amanye amazwe ukuthi sithina sina inkinga nomuntu ola ezweni ngokusemthethweni esazi ukuthi ukuze ube la ezweni ngokusemthethweni kumele iapplication yakhe iprocesswe ungakafiki nokufika la ezweni mase ufikile uhlale wenze lo msebenzi ekuthiwa wenze isikhathi masishayile bese uyahamba esinenkinga nakho yilokho kwenzeka manje ukuthi abantu bazama ngayo yonke indlela yomgunyatho ukuthi bathola amaphepha ukuba la eMzansi Afrika abanye bafika la banawo kwamaphepha lawo mase befika sebefuna ukuthola grant bafuna ukuthola indawo zokuhlala bafuna ukuthola ibhedlela mahala ikole mahala konke lokho kwakudalela ukuthi ukuthola umuntu wase South Africa asakwazi thina ukukuthola sikujabulele sikenjoy ngenxa yokuthi sekukhona abantu bokufika nabo bayasibangisa khona la kuyakhala eSouth Africa kuthiwa mincane ilokhuza imisebenzi bakhona nabo laba banganathi imbhedi yashoda bakhona nabo laba banganathi izikole ziyashoda bakhona nabo laba banganathi akuyona impilo kanjalo nathi njengezwe siyathanda ukubona ukuthi izwe lethu liyadlondlobala nanokuthi okukhona sikushela izingane zethu ukuthi nazo ikwazi ukuphila impilo engcono kwazi ukuthi yonke into esenzayo thina yenzela ukuthi wonke umuntu osuke eAfrika othi unenkinga nohulumeni wakhe usezoza la mangabe banenkinga bona la lokho njengabamanye amazwe abalungisa inkinga zabo zasemazweni abo kuqala ukuze abantu babo bezoyokuza la abakwazi phela ukukhala ngathi ukuthi abantu baba sibafuni mekuyibona futhi ababaxoshayo umhlupha kanjani umuntu wakhe ezweni lakho mase uyakhala mase la eSouth Africa usuyahlushwa iyayenza isense lento ayenza isense uhlushwa uwena kuqala ukuze azeze la. Jacinta asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho mbukela isicolise ke naleli line la Jacinta lebelihleli iphuka lapho kepha ke nguJacinta Ngobese Zuma akhuluma kabanti ngemshuco yeMarch and March. Luphiko lwakamhlaba lwetempilo iWHO lithi sebasikhombisa labaqinisekisiwe ukuthi basuleleke ngeligciwane leHunter virus luhlobo lweAndes sekushoneke bathathu kusuka elibhethukile leligciwane kulomkhumbi wekungcebeleka lo mkhumbi weMV Honjas sewusukile kulesihlenge saseSpain seTenerife ulibangise eNetherlands. Sekufezekile lokulandzela ukuthi labasemagunyeni eSpain ihuna netinye inhlangothi tempilo temhlaba diphothule umsebenzi lophuthuma kwekuhlwala igciwane leHunter virus kulabasemkhunjini wokungcebeleka ngemva kokubheduka kwalo behliswe eTenerife kunekuthi bavayelwe ndzawonye emkhunjini kude ugwema ukuthi bahlukubeteke ngekwengcondvo. As you can imagine, there was even mental breakdown for some of the passengers. It's very difficult to stay for weeks in a small container. Lo mkhumbi bewulayishe 147 wabagibeli kwekudzabuka eAustralia, eNgilandi, eJalimani nakulamanye emave lambalwa.
kanti ke labasebenza kulomkhumbi babuya emaveni angama23. Kapteni walomkhumbi uthi bekusinza kwehlela. The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness. Le melika lithi kubekwe bagibeli abali18 enzaweni lekhethekile kugcina abantu lokufaka ekhathi namunye lowasuleleka eNebraska. And let me be clear, let me be crystal clear, the risk of hantavirus to the general public remains very, very low. Luphiko lwetempilo kamhlaba ihulu nxusa bonke labakhishwe kulomkhumbi ukuthi bahlale enzaweni lekhethekile bangahlangana nalabanye kude kungabhebhetheleki leli gciwane. Tinyeke nasibiye titolo. Senyuke lesibalo salabangasebenzi kuleli ngekusho kwelubalubalo iStats SA. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatholakala ke tinkhundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Bafunzi basemahusha Agricultural High School emzinti enkomazi bacela malungu emphakathi eMpumalanga ukuthi agatsele isikolo ebugebengwini. Labafunzi bebakhuluma emkhankasweni welitiko letemfundo lesifundza iRanza Shikolo Shawena. Kwethulwa umkhankaso weRanza Shikolo Shawena esikolweni seTekulima lapho kutshalwa kwetibhidvo kuphinze kulondvolodwe imfuyo njengokuyingcenyela uhlelo lokufundza. Lo mkhankaso uhlose kuhlanganisa imimango utewugcina tikolo atihlobile kulesifundzwa. Ezemfundo zithinta wonke umuntu noma ngabe unomntwana ofundayo noma ngabe unaye, so that is why sicela ukuthi wonke imphakathi abafundisi ma society babambisane nathi ekwenzeni sure ukuthi izikolo zethu ziphephile. Bafunzi banelithemba lekuthi lo mkhankaso utawusita lesikolo kuyembili. Bese ngathanda ukuthi basupport bete batothenga instead ukuthi batshontshe. Futhi singathanda ukuthi iRanza Shikolo Shawena campaign i-add ma-fans. Umphathiso welitiko letekutfutfukiswa kwetindzawo letisemaphandleni netekulima, umhlaba netemvelo Khethiwe Myeketsi uthi utawunxusa nalamanye ematiko kwelekelela kugcina tikolo atiphephile. Sizosebenzisana neDepartment yaka Safety and Security sibacela ukuthi abasondele esikolweni bazosimonitharela sona, kanti futhi sizoqhubeka sidepartment sikhona ukuthi sibancede la abakhale khona ukuthi bacela uxhaso ledepartment. Litiko letekufundza kulesifundza lehlela kubamba umncintiswane wesikolo lesihlandekile ngenyoni lonyaka. Tipidlitiwe titolo letakhiwe ngalokungemthetho eSmall Street. Banikati baletitolo banciswe ukuthi basuse yonke impahla yabo kuvumela labasemagunyeni ukuthi bavule indlela kulesitalati. Kuselangeni lesibili ke kususwa kwaletitolo. Atsimandla tamasipala weJozi lithi tipidliti etakhiwe letingamashumi lebetakhiwe ngalokungemthetho endzaweni yekuhamba abantu. Letinye takhamuti talelidolobha tiwamukele lo msebenzi. Yampintsheka abantu baphusheka abantu bakhuthuzwa endaweni enjengaloko akubi na space sokuhamba. Tiphatsimandla tithi kutawendiwa lokhu nasemalokishini. The bulk of our energy is concentrated here in the CBD. As you know, it's an important area of Johannesburg that we reclaim the inner city. Lelidolobha lethi litaqhubeka neqinisa umthetho ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi yonke imithetho iyahlonishwa. Linyukele lizinga lekuswelakala kwemisebenzi kuleli belubalo bavete ukuthi ekoteni yekucala izinga lekuswelakala kwemisebenzi linyukele ku-32.7%, kanti ekoteni yesine ya 2025 libe ku-1.3 percentage points. Bekunelithemba lemnotfo lotfutfukako ekucaleni kweminyaka kepha tibalo takamuva tekweswelakala kwemisebenzi tekota yekucala tiyaphikisa. In terms of those that are employed, we have gone down by 345,000 people, and we have gone to 16.8 million. Ke uthi kweswelakala kwemisebenzi kwenyuke nga 1.6 wema percentage points kwaya ku 43.7 wema percent.
Loku kufaka ekhathi nalabaphosela ithawula ekufuneni umsebenzi kanti ikhosathu ithi leti nombolo tekweswelakala kwemisebenzi tiyakhathata. More the money on transport costs. That means they have less money to pay workers' salaries, less money for salary increases, but also means they have less money to hire new staff. Bene kukhula kwakheka imisebenzi lengu 10,000 nakucathaniswa nanyakenye lekuyinvo lenhle. Nasivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nedola laseMelika. Kunasindisiwe Mlangeni ke kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sindisiwe. Ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sebe sikhulumisana naDo Tati Tetinzaba debasebenzi sibuka naye indzaba ekusolakala kwamathuba emsebenzi ulandzela nango umbiko lokhishwe lehovisi letibalo kuleli vele eNingizimu Afrika Stats SA. So phinze sikhulumisana nabo bahlati betindzaba temthetho sibuke nati takamuva tamengameli Cyril Ramaphosa njengoba veteke ukuthi angeke ehle esikhundleni sobe sibuka ukuthi ke ingabe ke lokhu kusho ukuthini. Angithathe tindzaba ngitibuyisele egoleni. Mbukeli tikuca lapho ke talamuhla siphinze sihlangane ngalwesine letalama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa into zakhe mathebula ukhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo Nthamba Malenhle. Sibingelele lesikwamukele kunasi isimo selitulu kusehlwa namuhla ngwalelo muhle kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa amahle kakhulu ke emathuba emvula mawubuka ke la cishe ke tifundza lithenshonalanga nelive ngwalelo muhle kakhulu kade mawubuka ke la sifundza ke iWestern Cape njengoba lapha kuye ke la 60% emathuba emvula kanti ke asimile ku 30% mawukhuphukela ke la kakhulu kade esifundzeni eastern Cape ngwalelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula kakhulu kade kusuka ke esifundzeni kwaZulu Natal wehlele ke la etfundzeni lethelugwini nelive ngwalelo muhle kanti ke likhombisa kuvula mawubuka ke la kakhulu kade empumalanga ilive ngwalelo muhle kanti ke isixwayiso lesivela ba South African Weather Service kakhulu kade ekusihla namuhla likhombisa ke kuba nemvula lematima kakhulu mawubuka kakhulu kade entshonalanga Kapa ngwalelo muhle kanti ke lelwandle liqhubeke njalo ke negubha ke eMagagasi ngwalelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso lobeke kusihla namuhla njengoba liqhubeke njalo ke nokuba nemoya kanjalo ke nekuduma ke kwelitulu kanti ke likhombisa ke negubha ke eMagagasi mawubuka ke la kakhulu kade etfundzele letshonalanga ilive ngwalelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso njengoba liqhubeke njalo lwandle ligubha ke eMagagasi ngwalelo muhle kanti ke masibukela ke la emazinga kushisa ukuthi emenjani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke sifunza ke Gauteng indzawo letifana nabo Pretoria lapha ku 24 kanjalo nase Bronkhorstspruit ngwalelo muhle Springs nase Johannesburg likhombisa ke kuphola ngaye ke la 22 ngwalelo muhle kanti ke sifunza Limpopo indzawo letifana ke la nabo Musina kuyashisa nga 32 wehlele ke nobe ke kubothwa ndokubo Giyani kanjalo nakuboTsanini ngaye ke la 33 likhombisa ke kushisa ke leto indzawo leto ngwalelo muhle kanti ke sifunza iMpumalanga mobuka ke Sikhukuza lapha ku 23 kuyashisa wehlele kubombombela nga 30-20 eCarolina njengoba lipholile nakubo Emelo ngaye ke la 23 ngwalelo muhle kanti ke naseMkhondo letinye ke indzawo likhombisa ke kuphola kanti ke kwaZulu Natal mabuka ke Vryheid lapha ku 25-28 uLundile futhi umele Richards Bay ngaye ke la 29 mabuka bo Port Shepstone lapha kuye ke la 26 kanti ke Kokstad lapha kuye ke la 20 ngolelo muhle kanti ke Eastern Cape mabuka indzawo letifana ke la nabo Komani lipholile ngaye ke la 19 wehlele kuboMakhanda kuGqeberha likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto kanti ke Mthatha lapha kuye ke la 23 ngolelo muhle kanti ke iWestern Cape mabuka indzawo letifana nabo Vredendal lapha kuye ke la 17-16 bokuhlemlilo eMsepe West nakhona lipholile nakubo George ngaye 17 kanjalo nakubo Mossel Bay ngaye ke la 17 ngolelo muhle kanti ke sifunza iNorthern Cape mabuka indzawo letifana nabo Uppington bo Kuruman lapha ku 20 lipholile ke DA nga 15 ke phake Calvinia lapha kuye ke la 12 ngolelo muhle kanti ke masicubekela ke la esifunzeni iFree State indzawo letifana ke la nabo Kroonstad lapha ku 19-14 eFixburg 13 mabuka bo Webna kanti ke Bloemfontein ngolelo muhle lapha kuye ke la 16 kanti ke sengiphetha ngibuka ke la esifunza ke iNorthwest mabuka indzawo letifana nabo Tosca lapha ku 24 bo Vryburg kanjalo nakubo Taung ngaye ke la 22 ngolelo muhle kungakube ngikuphathela kodwa busuku abube lobuhle malangeni lamahle.